Ni njuma inge kagita kangi gakega kugwatanira na ogwa kiri weru njuma mbitagwa Ntinyari Kenyua hambirigira nwithiritwe na ntuko inthongi jajani jamwe zira tukubanganiretio tukubona arua kiri nteto chietu. Gavana Mutumanto Aithingia gucemania na ngwataniro ya biashara niyo National Chambers of Commerce kwagirithia uriti biashara Meru. Siasa kumatakathwa na tharakanithia gwa timbaru ba thirikari na aregani bayo bakioneka gucokaniria migambo. Sibitare Mutuate kuona kanya kuona ne umbani bwayo bo tungata bogi makire mwana ne Devolution Conference County ne ya Homa Bay. Twachoka tukuretere gichunche kya muthia ke rugonoro mwanya muntho ne ukea. Utukubona ro turi kuria wethugania ni kinuntu makarika jana banini kugia uja kuongereka maturene urithugania ni kimakarika jana banini kugia uja kuongereka maturene ranaba utukurukira 23578 ijere ithatu ithano mugwanje nyanya niyo namba ya SMS ukaigua ugua itina mariki nyajari konkurukino ithuro gitiga gicoke giaku ukurukira mutandao wetu wa Facebook kana YouTube araturimwe kwemwe kagitene gaka mwana nirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard tukianjiria nteto chietu. Gavana wa Meru Mutumanto Aithingia muthenya jwa njumana achemanire na ngwataniro ya biashara niyo Chambers of Commerce kenda kuonora bakarutaniria ngugi gikundi giki gitongeretwe ni rais wao Eric Ruto ni bakathite okiribura bore Meru na wendi bo thirikari county gukuria county. Gavana Mutuma augite Meru negunikite bunene kumane na njunga chiageni na mono matinda jandu imbo ja kinthiguru zirajetite na mbere na rombete ya Meru kwambararia urimi na biashara no tuburi na kiguni gikinene Muthuri Muriuki na Chionkuruke. Mukarigiti wa Kenya Chambers of Commerce and Kenya no Dr. Eric Ruto na kiama bawe ibakinyite ndeno bisyo Gavana Meru no Reverend Isaac Mutima na morto jotigira ati ni bakugwatanira nikenda gutigira biashara ndene account ya Meru bakutha bagiukira. Na ningependa kumpongeza Gavana kwa sababu hali ya kibiashara hapa Meru tumekuwa tukiongea na wanabiashara na ameweza kutengeneza very good environment ile hali ya kufanya biashara hapa. President tukwaria noe manto ya maingi uraga tutethia na kureta antu barabeta wa waekezaji twina special economic zone era twitite kuthiria Kongazit na ara tugethea twina light industries nikenda twithira twina twanya twangu ikiria na beto muno the Gen Zs barabe frustrated nontu bakwithira batena ngugi. Dr. Eric Ruto akiwa na kaunti ya Meru ni kaunti noremi na moroto jwao ni gutigira na liba kuleta onjorithia baraba kiatho na liba kiagirithia imera bya Meru nkuruki kwamba tutaweza kulete wahigizaji wa biashara wa viwanda hapa Meru na tumesikizana tumeongelea maneno ya value addition ya chai especially ile wanaita specialty tea, maneno ya coffee sababu tukiwa na kahawa ya Meru ambayo inaweza uzwa kwa mikahawa yetu hapa Kenya ama hata mikahawa zingine dunia nzima. So tutaweza kushirikiana na wanabiashara wa Meru County na wakulima hapa wote kuona vile tunaweza fanya agri processing. Na tumeongelea kwamba tunaweza fanya value addition ya avocado, tutoe avocado oil na tuko na wanabiashara ambao ni za chemba za huko nje ambao wamesema kwamba tukiweza kutoa hiyo avocado oil wanaweza nunua hiyo oil yote. Antonenga wana Meru etho akiuria Meru nandi gutonyera biashara nguruki na kinya urimi no ndoe na witikio kagita gaka ke biashara na urimi mando ja ketho ja kiagira nguruki kiria Meru ni ntumwa enkai ndeboira aramieni utiri cienu baraba tena nduka ne baruore baraba na cio ne bakore ikingi bonge lento na baraba na miunda ete kurimwa nibo yatwambiriria kurima nontu mwathani netikiritie kuliunga Meru
netikiritie kuturetera mbeca na netikiritie kwingokea na aturetera utonga. Indi akibwa nandi kuguro kwawe ni kuona ageni babaingi bakijandene kaunti ya Meru nontu bubu ni kuonania kwina thiri na biashara bakethwa bakigunika. Ni ati kiumia ki twithirite turi na antu 150 primary schools ni rathiririe their presentations ya music festivals igoro ibarambiririe kwiyamba secondary na universities na bakethira bari Meru na Kenya yonthe Meru for the next 7 days. Then kiumio ki twiyite tugethira twina a youth bonthe ba Kenya beyite Meru Youth Polytechnic nonto bwa national debate ya nina youth young people betite, and we welcome them na njara chuyiri kwina akoroba kanisa ya Methodist ndene ya East Africa ba Uganda, Tanzania na Kenya yonthe ni beyite ndene ya Meru ibarambiririe kwambiririe soba ya Meru eje beyite nonto bwa rallies cia men fellowship kana rallies cia kuru rutere rwa Igembe North. Muthuri Murioki waru weekend mutrio kangangi. Kirente toingi nandi uruguria bwara mieka thwana ni butonyanite na siasa cia gucokaniria migambo gatikati ka gwatimbaru ba thirikari na aregani bayo. MCA ni bonekanite kuika thirikari anjuke kumane na aregani bawe baria bakuga na thurite kathwana kiri utongeria bwawe ruku nandi ni ruonekete kwarama gatikati ka thirikari kaunti na mabisa ba thirikari ria nene Mati Mugambi na gutwa Kinyaga. Chiemo nene wa kaunti ya Tharaka Nithi tauthokia kathwana no akoko thina mbere gukura kutharara na nkinya kwarama ntugo gwa ntugo. Muthenya we munthi thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ruguritie gwikirwa kwarami tauni-ini ya kathwana kiri muruta wa kairi kume kwambiria. Ambizite nonto bwa launch phase 2 ya rami ya Karwana. Nambuge lamiyeno yambere ni ekerirwe yakaele ni ondeja kolonchomde kiatho ni giki munini wa ngavana Wilson Nyagamu Israeli yekinyitie ta mugeni wa gitio bantu wa ngavana Muthomi Njuki. Drainage system erorwe ere gatuma rose rutekarage barabara nyeu na ndo betu babe gukurokos nibete kindu baroro ontoro kwenda utakwenda scale mwere turenda ontote kwenda scale atumire locos. Kiatho giki kiraujurwa na atongoria nkuthona gwatabura gutwikaga ati Nyambura ithukagu imwene ndi ti muthengi. Ichenga Mugao uranwe muruti wira obichinia munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithurwa kindikia raithukira ngavana Muthomi Njuki na thirikari yake nuntu bwa wakibuthuku wa thoko ya kathwana akiuga. Soko hii ni gharama moja na soko zingine kaunti hii. Sura ni tofauti. Naomba wanahabari walio hapa, nasema kama shujaa Ichenga Mugao, nimesema jina langu, mzunguke soko hii mpige picha pande ile, yale makaratasi yanayogemea pale juu ni haibu tupu, msema yatolewe. Mugani soko ya kathwana ikae kama ni soko iliyojengewa mayatima. Ichenga tongete remere muthini Karangi uranwe minister wa wathani ndeni ya thirikari ya ngavana Njuki arachokeria nkomangwe no ware kujirite ati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iri negiwa na thirikari nene iri na riejo na koguwa kenda no akaba kaimburanira na thirikari no tiere county government na national government utire unaleta na nkaro yawe gau ona weberio national omena na bibu na nkaro weberio county na jutu enegi tu na nkaro barabara tene kumache kara kuthima masi kere kisimbro. Muthini yameneretie Profesa Kithurwa kindiki nuntu bwa wirane bwa kunenkanira thoko ya milioni 800 kaunti ya Meru. Our son, Deputy President Kithurwa kindiki na kupromisi yokia milioni 800 na Meru na neo ndikuota ya Meru kare kwa ndikuota Tharaka Nithi yuko rambro deu Mugao ogwandeko gwakindiki ni ngono tathi induction wironze toirio batikuga abantu ta kumania na ino MCA agwatimbaru bangavana Muthomi Njuki baraithukira agichenga Mugao na agwatimbaru bake. Muthomi wa Njuki athoka arome muntu mukano athoke okinde kana ka mbere
kibeche kiume ya kairi kiume ya kathatu wachoka bagwikira ukagwa na mubuku umenye niyo ndari mwena uria ungi kwa Wainga ndacoka ndathi kanithani ndegwe twaitwo ni muunjia hau nyukite ngiuma kwa Wainga ndago kwa Wainga ntikagitatia kiatho nigwa giki MCA wa Muthambi Morris Maugo kirindi gikumwira ati bateri kwaria cia muciara kundwa imaruru rende nyuma ni ararachimika gukarande nyuma ya kirindi kumugira no gwichenga mugao mechenga mugao eja aria Kiswahili nindaje ni mtu akwelewa lakini ngona ni ng'ombe kawaida no ndo gutegwe joke na mbele kuuga niona kambugira gutegwe kalora kamo kalora ja oliugeri obati kwero ntae toke na nokoka ero ni kuja kugera tigani ndebwera bonkobwera kiri potrandeto chavero kuma gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi Murungamiri wa sibitari ya Mutwate ugite sibitari uigeta kuthithia wonane bwa umbani bwayo kiri monene ja Devolution Conference County ya Homa Bay kuringana na munene ni ati sibitari uye na thieta ya Kinande na niumbanite bunene kiri weja ni utungata kagiteno ka umukandarathi augite wakibo wodi ya rume ni bwetite na mbere bobwega Nicholas Chabari no wina report ija Sibitari Mutwate Sub County Hospital kumania no tungata abwabuthite na mbe na kwithira bukejano cibitari ino kuringana na murungamiri kana administrator wa cibitari ino toe munene Ekaburua aliuga mwanka ojo kiri kigomano okia amantu megie utungata bwa thirikari ecia amatura kana devolution kira kethiro kiri ntere ecia Homa Bay Mutwate ni imwe ya cibitari ire kethiro ikionaniria aburaithite na mbe no tungatira antu obwega. The Mutwate Sub County Hospital, we are proud nonto this month together to a devolution conference na Mutwate ni mwera yobe komba ko feature kin devolution conference ile kedra ika Kakamega this month ire Homa Bay sorry takuwa Homa Bay so ke devolution conference eu to feature the nondo batwe ito to na the latest theater to itarianga mno na kuma theater ai kwamberia it has been very busy to the na cases nyingi na case is very complicated lakini cases on this yeta tena sibitari Mutwate CS ya vieta we thank God no ndo on this ombe kwetho ile successful ketha ngiba chonge kenera muno sibitari yeno ntu nio ende nio the best performing level 4 whatever has been lacking kana bidera itie ni Meru ward bidera itie theater services beyond the birimbi kaptuwe eko tumutumantu ethingia wago ntugo kathomba kuma angavana mutumantu ethingia wa mana munini igwake Elinda Ikiome bakurionga antere echa Mutwate na kuikira ajigara muchingira cibitari ya Mutwate ire gwakwa agwandi ichiarume mwanka athaino ngugeno ethiete na mbere ya gwaka agwandi ino kwenda kuoni nyangavana and excellence the deputy governor deboni ngwira bwe musingi wa bwekire tuyu na rwende in the next 2 months today ya tokea commission sibitari rike wondi rike tengwe na tokeruo officially mheshimiwa Mutungi ombe kwethira aretete Meru daja niningo waka so far the progress is sawa our admin bombete kwa betu tetheria sibitari no mbete kwa very supportive kibati mwanga thaia twankite kimeki to gwikira oversight slab by the next 2 weeks together tukimba this Meru ward na as soon as possible kwamba kwethira tukime handover project ito ku expect by the end of this month igethra itete muno na tukawata update kuma Mutwate Gebe North Petan Class Chabare Kanjo ya magavana itongeretwe ni mukaririgite wa Abdullahi Ahmed ni bakathite mutaratara jo mweru jo mathaga jo ugima na rito National Equipment Service Project rajo gatigira sibitari chionde Kenya ni gutumira utayabwa kina ndi mutaratara jo mathaga jo ugima jukethirwa jukirirwa ni SHA kanjo ya magavana bakiuga ngugi yao ekethirwa iri umenyeri yake mathaga jaja ni jarekeretwe ni Rais Ruto kenda gukinya maturene Anthony Kathenya na report je. And that's a CT scan machine going to Garissa County. Haya basi makofi
Matha Kathumba nyuma ya Rais William Ruto kurugule mashini Kathumba jotungata thibitarĩ-inĩ. Mashini ino kĩrĩkagĩrwo thibitarĩ-inĩ ntere mwanya mwanya njandi ĩno, na jo ile CT scanners 14, mashini ya ultrasound 2, mashini ya dialysis 30 na inge ya x-ray. Rais William Ruto akinenkanagĩra wĩra-inĩ bwa mashini inge nyingi kwithirwo ikinenkanĩra gutukĩra mubango mujiro wa National Equipment Service Project. Mubango lo na moronto gũtigĩra thibitarĩ jina mashini mbegane ja Kinandi na ile jigatungatĩra Kenya bula kubaterie. Mubango lo ithiritwo kĩrugũre na kujukekanya ka mubango lo ithiritwo lio wa Medical Equipment Service. Over 60,000 medical services have already been delivered in 29 health facilities across 18 counties. Kanjo ya magavana gwetukira mwekarigitwa Kanjo ino Ahmed Abdullahi akiaria limbele ya masineta na thiri na mbele kulingira ndebe mubango jo. Abdullahi akieleza gete mubango lo ithiritwo lio withiritwo kinyire thirikari ja county kile kulila na kumenyera mashini ino. NES provides the equipment you want. They are able to service the equipment, but then maybe you can tell us about the revenue sharing, because there has been complaint that the revenue sharing model is not favorable to counties. Maybe they take more than they should take. And it's for the more expensive machines. You know, if you're going to give me an MRI, and I don't have one now, and I can't get it from my budget, and after you give me, you're not asking me to pay for it through my equitable share, and you're still leaving me with a little bit of money to help with the staff costs and everything. And they're the ones who are doing maintenance, because the biggest cost in these machines is maintenance and consumables. The contractual uptime is 95%. So at least 95% of the time, the machine should be up and running. I think it's a good scheme, Chair. Gavana Abdullahi liwa kiugango gya magavana ikethulele gutigira mashini no ni kuruta wira na malei mangi makethirwa makilewa ni mubango wa SHA. Knowing also, sometimes as counties, we struggle with repairs and maintenance, whether it's in terms of staff capacity or in terms of the mindset of Malia Uma, so if you can have someone take the responsibility for the uptime, I would rather have the dialysis machine working at all costs, because this is about somebody's life and death. Mwekariri gitujwa Kanjo na magavana aidha lugha dhinele leo thaino ni arutwire bathirikari ja county kwithirwa batimanyaliti na mubango ju baingi bakiona gataka thirikari ja county ikuthi asara. The challenge is now coming from our own staff, because our staff are used to the old mess arrangement where machines were delivered and we were charging for those machines and taking all the money ourselves as counties. So compared to that, then they'll see and their revenue has reduced. But actually what they don't realize is their revenue had actually reduced at the sharing level. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Parego chithira maigone ja kwa muchari beba nini ontobu moibubu kuoneka kumira kirengono chana ba kuri na mundu mogwetokya baba inge bana babe na ndi uturo ibuonekete ku bagaruriria yukurenge na bachoka skuru ana baba bathomaga na bao kenda na bakura bare akwina mami bao na kugeria kubebania na munyangia ntorene mwandiki wetu Antito Mutugi kare ari na gichunchi kya muthia kya rugonoro mwanya mundu ni ukya. MCA Gacheri Muthurura ni mwerekeri wa skuru eji ya Banini bari na twana kaingia ritwirokia ni mwarong'ino wa mauja mapema na nkurukia gitwira kiroto kiawe no kaonere namba chiana babari na mau chikiongerekana baingi baono kabakurira maturene akiuga kwithira mwana wa mwari munini akugia euna kwewa mwana itiku mwakanya gakwithira ari muntu munene na kwa mwana ujo
na bati gucoka skuru kuthoma migambo ira ithirite ikigwatwa mbaru ne DCC wa Imenti South Mary Mwangi. Meru twina teenage mothers baingi muno na tona ana bau babati kwa wa second chance bombe gutuma iroto biao bikinyanira na kumenyenya. Some of the children, they are very innocent and bakonindi otedio, but I really like celebrating my girls because they have chosen to keep life. I know there are so many of them barambuga baero ana na bomba kuga bate menyera ana bau kuna nde baba bombe tego bena choice to preserve life, then we should not punish them for making that choice. They had a choice to terminate the pregnancies, but they chose to keep their children. Kupata mtoto ukiwa na hiyo miaka si kumaanisha kwamba wewe umekuwa mama. You are still a child and you deserve to go back to school. Kurukia MCA Gacheri na tarete thina iria gukurukira kiri skuru eje ni ati ni mtu kiumbe na kowete amukagira uteithio kuma kiri thirikari na na baba ingi bao mitenje iti guchumba na ni bendaga irio biao bia kuri wamwe na ana bao na kinyana pes kana ndaipa ni untu ana baraba ingi bao ni banini akiuga untu bone bobo mone arabo bethagira bakirigira antu bao endi bobo ega kubatetheria ko tutira twina ini facilitation kana uteithio kuma ki thirikari nonga we wishers bomba kuja gutetheria kuri arimu ana bau benda kuria ko ana bakaria na tona to tukaria ko we ni challenge imwe kumba kubareta kubekira the program na bamubara bejagaja ni ana very needy. Ntiko meaniki gitumi tugaga poverty na teenage pregnancy. If they are not sisters, they are cousins. Lakini mbuga uri ne sisters. MCA Gacheri na tari turabomba kwithira bakithomithia na baba rina na bao akiuga bokagira rukire bakaithuranira gwita kirasi na bakathuranira na bao kenda bakabaikia ndikirere aja skuru eje na bo bageta kirasi ne kuthoma na ndiria bageta bureki ndo beta gutwekeria na bao kwithira bakibachenchia na kinyacha kinyatha mugwanja ni beta kubatwekire na kwithira kinya bakibarumirio ndio bakethira bagichoka kirasine kaire na bone bubu ethagira bore wethire bwao ushari athamba ya mwana we akamwikina ndendekia aramenya irawa ara mwana uga gwatagwa thenya cia kinya ageta gonkia mwana wake muchenjia na kimukundi ushuru kana kira gya kuria na lunch ou na wageta kirasini kwou ni ndekia yao irenge nyerero mwana kendomba guta kuthoma no nturere ingi ndekia ingi tutatuna shade outside aciari bamenya irwa na kenda bomba guta ngugi na tutugwata ana kenda muciari uomba kutha kithomaga kuma kirute rwa thirikari DCC Mary Mwangi na ugita na rita mukana kirinda kakana kurubara bomba kwithira baingirite ana baskuru bethire bakibarekeria ni untoro kagwatikana etagarira kiwatho ni rerito. Unajua kwa nyumba yako ama girlfriend yako ni mtoto na hauko sure, labda ulimuoa na hukujua kwamba yeye hajafikisha miaka, tafadhali patia yeye fare arudi nyumbani kwao turudishe shule. Huyo sio bibi yako, you are defiling. Patia yeye fare arudi kwa mama yake ama baba yake, akuje kwa maofisi turudishe shule, otherwise utafungwa maisha because of that defilement. Mudiene DCC Mwangina atarete atithinira bakurukagira kirigambarere ana banini barabethite bagitumika kiwendo ni ati aciari bao no kabaithanagia ni untu batikwenda mantu yuja menyekana maturene akiuga aciari barabetikagira kuthingata mitaratara matagareja marito ne jathagiro ja kijukwa na akiuga bamwe barume ni bethete bakithekwa nkurukia miaka 30. They are very uncooperative. Wanakuwa kwamba unajua lazima kwamba waende wapeleke mtoto hospitali afanyiwe medical assessment, alafu police station to fill the P3 forms, then from there then the police will start pursuing the perpetrator. Lakini along the way unapata there is no cooperation. Hiyo imekuwa challenge kwetu. Ile cases ambazo there has been cooperation
The judiciary has helped us a lot na wamefungwa for over 30 years. Kiripotera Ndito Shawero Reakwa rietwa ni Mutuge Kare. Orethugania ni kinuntu makarika ja ana kugia ana jangi ja kuongereka maturene jetu. Orethugania ni kinuntu makarika ja ana kugia ana ja kuongereka kiri matula jetu. Itanambira korena about 22358 ndio namba yetu ya SMS. Weru TV VP kulingana vile watoto wa wasichana wako na tamaa ya pesa ndio inawafanya kuchukua mimba za mapema. Kirimi Beckham kumantereche ko massive iwega sana thina yetu ni akato atere mila chietu twathingatamira cheitha Joseph Kirangu chia kumantereche ya mwathi wodi bwega sana ni kwa sababu ya vile mmefunza watoto kuvaa uchi edu kumantereche ya kindani ibwega sana. Unge kambira nithuranira Elias kumanterechia karire umbarugani wazazi ndo ameshindwa kutuza watoto wao. Alafu the surge in early pregnancies in Meru is a product of interconnected factors, economic hardship, akawa cultural traditions kana untwere, ineffective parental and community support, and gaps in sex education plus reproductive health services. Ni Jonathan Mutugi kumanterechia Kabukuru. Itanambira kwarana bautwe kinyana utuye gichokega kurukira Facebook kana kinya YouTube twachokera ketho angigwikia nterechia Lilia Banarikia wodi ni akangeta na aria kariba ukurukira kagitaga komo nuntu bakwaga roje rwa gutumira ni nyuma ya kagitaga te kuraja ugachinche mutambo. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie ngoro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss for you to do it. It's the way that I act. I am a deep, hopeless romantic. How is it being a mom of 3? I want to know. You're 23. Being older doesn't make you wiser.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ina mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Presiding Bishop Mugwatiri wa kanisa ya Methodist Church in Kenya, Bishop Dr. Stephen Kanyaru, gikundi kia Men Fellowship Council rungurwa patroni wao Bishop Dr. Nicholas Mutweri Ntere ibako bugwatoge ni kiriki gomano kia Men Fellowship Connection Rally kirege kathithe kantu kwa Jumamosi tariki 9 mweri wenana kieni nege skuru ya Nkiriana Primary akwina thoko ya Lare kwambiriri thithe tuchiarukiri moro tujo mwaka jojo ni inyegwetani na urumwe na ngwataniro ya Yesu Kristo Buinthe ni bugwati ogeni. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na za mirongo ire mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka tire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tokarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Jokera kwe nturutimia jokere nchiru Weru FM no koka gutamba takarukwasye. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975 hash. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975 hash. Bagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera ntura cia Lilia Banarikia wardine Kangete Gembe Central ni gukurukira kagita gako muni kwagarujia karibaba baruga betaga ngendo inda ja gucwana na ntanteji ya gitomi ontu burabo angarataneti oturo bwao na ndini bakuromba MC wa Stephen Bijewe na thirikari county kuigwa kiriro kiao na kubeberia kinyamara giki Dennis Mugendi na Chionkuruke kwa kweli huku kuma utagurani nanguvota nina miaka 45 nkabana ngogura ndina thene rwe woni ngekorosia ratanya
ite gombota tiro na no gato kura thina ende othai tukumuntu angethana ikiriro kiegi nyonta iria bari nayo akari kumarikiao mutie kanda na ntura ingi irishirigiritie ndwande ni sekangeta Igembe Central oiroje kwao ni tabeterori barazimikaga kugenda ngendo cia kuraja mairi kithumba mwankari yaba kurusoa aberwanda bate kuona roe rikiau na bakura thina baitete roe na nantiri twana tuongo tuteta kinya cukuru ni utacia roe tigiri sikinyunyaira baruguru nabo bakionekanaga kunywira boga itini untu gutina ruji rungi athimene kakamwe bagutintikanira bari athira igantura na jama ingi ikaujaga ruji buru bakagia nyaro kunywa na muromo thina bakwira ngabana mutumantu ithinkia gukurukira minister wa ruji Muriki Kanyaru babaraithiririe tontu MC wao Steven Mbije na umere mathagu kuma bakumuthura thina iroe na itakuthurire roe ona lemora na ngero thuru raura ende batu mama nka mutekana ruthe githima atuno katuciuma yetu ya ntiri atu igathanira na tukuromba Murungu bate theba twa etuo mutekana batu turege kura thina cia roe Muriki Kanyaru na ya tubwethire roe na mbawe rikiau anto na bakura thina kono bate kuona kinya bota cia roe tweko lotola tokolo na tukura thina tutekona roe ro kunywa twana na tuitia ntiri torikiau thako mbakethwa bero ene kono weru na bune ati akari bakinya maragane kwagia roje ntere ne iji inteto siri na kiebagi kinene cia kwisirerua tonto kuri na tongeria bathuri na babateri igotungatira thina taiji na tegotwika imakaya yate kuona moja thikiri Muriki Kanyaru ndi mwira atiri kithera buru na ciari ni Murungure na turirie ume bwatoe tu no bathale ngekoro yonto ira yonto tura mwekoro na kaboyo kara kanunu na umeterikia u ina ikambie nda atajia kabwe kau kanunu ka kilo i ile na takaito mwetheria kabana mutuma turi mwira atiri tutule no ginya no kabwe ara no tone no ginya bya kunyunya itotwe kuria thene itaro rwe ra ya miakenda rundi no katutura thene ne rwe Dennis Mugendi weru njuma ntule ni aliri yaba wandi ni akangeta Igembe Central County ya Meru. Mubunge wa Imenti North Rahim Daud na thumbitie uthurania bwa saini cha kumwebere gitene iri kuthuranwa ni wakiri Kiogora Mugambi. Rahim augite ate gwitikia saini ni cia uma akiuga ate kumaka gucoka ndebene kagiteno kau augite Imenti North ni ikinyitie kagita kuganwa kairi akiromba IBC gutegera untobobo uthuri Muriuki na Chionkoroke. Mubunge wa North Imenti na Rahim Daud ndombite na ndake mineria etwara wakiri Mugambi Kiogora ya kuthurania saini cha kumugita gitene akiuga bobo nontobote kubaka gita gaka na tena witikio ate saini cha uma. Nimeona wakili Kiogora akisema kwamba amekusanyisha signatures zaidi ya 36,000. So kile ningetaka kujua hiyo signatures alikuwa wamepata ama ni ile walijaza kwa room moja watu sapa kombolewa ndio waweze kusaini, lakini hiyo isitoshe wapeleke tu kwa IBC, haina shida, mimi sina wasiwasi because grounds ile niliona wamefanya, those are not valid grounds. It should be valid grounds that what have I gross misconduct ni gani. Kulingana na Rahim augite kinyagwa kinyamwe kukasaini chonde chiokuruka atina ogwa kwethwa gicoka kurene kairi. According to me, I think he is lost kwa hiyo, lakini mimi nitajitetea kwa sahihi. Hata IBC imesema hakuna sheria ya kuhusu hiyo, so by the time wamalize hiyo it will be 1 year to the election, ikienda kotini na hiyo yote, so I'm not even bothered. Hata ikikuja kwani kurudi kwa kura ni kitu gani? It's not anything difficult for me. Mimi kama itakuwako nitarudi, hata kama ni next week, haina shida. Mimi niko tayari kwa kura, but I don't think it will get to that. Nafikiri hiyo itangojea mpaka 2027. Kitu ile ningetaka kukubaliana na viongozi wale wamesema, wacha kipande itumike kama kupiga kura. Tusikue tuna register watu kila mwaka year in year out.
mtu bora ako na kipande aweze kupiga kura. Hapo ndio tunataka Gen Z wajiregister, ndio wajichagulie watu wale wanataka. Aranandi oritin kiama idro na mianka kuba kitekana manto mianka na komurekanya no dimenti ira kuba kitaka nebiri kuba kiganwa na kwa isiko mbunge biere. Mimi nimesema awali kwamba tungetaka Northimenti igawe, na pia tunataka boundary delimitation. Kabla ya tuingie kwa uchaguzi kubwa, tunataka boundary delimitation. IEBC tayari imeenda kwa I think kwa Supreme Court kupata advisory opinion, ndio kama delimitation inaweza kuongezwa miaka kadhaa, ndio baada ya general election. But as it stands right now, general elections cannot be held paka boundary delimitation ifanywe. Hiyo ndio iko sheria. It was 8 to 12 years. Muthuri Murioki wa weekend mutrio kangangi. Mubangania wa Interfaith Network Tharakanithi Abraham Maruta na rombete thirikari ninde kurekeria kigina kia maabisa baria betire ritaya kuriona marupurupu jagu ntuguko munkuruki Maruta na rombete thirikari gutegera maabisa baria bakurita ngugi ntereire anjumu kenda bona kigina gia kuthiria mobatu jao arite jaja kire mamburaja Andrew Kibara uria wetite ritaya akiuria maabisa ba thirikari kuibanga bwega mbere bo maruka ngugine. Paul Kabithi na ripoti ije. Gariam Dore mutongoria wa nkema ya Interfaith County ya Tharakanithi Bwana Maruta na thereti ati mukagita karaba kurita ibabatiri kunenkagirwa pension ciao na mpoiti mtukui wagu kagita kanene. Romba yakwa ne ati obisiera eshugurikiagira mbeche ira ciago cia retirement ibanenkagira arimo ba retire kana muruti ngugi gungi wa Kenya retire ne yawe mbeche ciake obisi netige kuchithiuruka ya no ntwigita wa kenda kana nkeromba gwitethia na nenkero mbecha ino aombe kumaru kanja oni imbienge omba kwiruthira nikenda omba gwitethia maisha make taya tigo tweka muntu akonoga kuritaya ikative tuma muntu aritaya ko mwarimu uyu kinyoka muone munde na inya ya kuruta wira cionthe gwira ino aomba kwithurira cia kuruthanja kunde romba obisira ciuci kana na pension ibanenkagire muntu aritaya mono kairanya na nenkero mbecha ciake aritaya kenda omba kumaru kanja ona ni investment ingi omba kurutha kenda omba gwitethia mwarimu atikaigiro mbecha ciake rimo amba kwaju mathugania atura nkari ni Nairobi mujie kinya gitara gutweka mbecha ira ikauma thinire endirie mburi iragurite rirari mwarimu endirie ng'ombe iragurite rirari mwarimu kuuna nenkero cio kenda umaruka biashara ciajire kenda omba kurutha biashara ciake na mbeca ino. Maruta aritio gukirikia tho gia kuritaya kia mwarimu Kibara Kairenye muthenya gwe mthibwa gatunga leadership etie yaga nuntu bo gutwika antu bakwenda leadership miundo msingi ya Tharaka itwirere nyuma kabisa kou leadership ne kareo nuntu kinyende imo kathi chukuru imwe norona kinya ntugwira nge witangazo bora chukuru imwe kari kinya assessing these schools is difficult ana tubarabara to kuthongira kwende imwe kinya kwithina kogu leadership ya guntu taguko arenda nsemare areas tugiga kinya miundo msingi yegwereo leadership ni endere tikomenya impito mabomba thirikari yomba kuthugania kana muntu fulani yomba kuthugania gintu keja gwa muntu gaitethia nakyo bomba ukirutana utugo bumwe uko ikwaga experience watura Nairobi na Ivory Towers ukathugania kinya rural areas ibwikario rural areas cietu iga take time ko develop gama Maruta akiuria ciari na bo kumenyera ana bahoka gita kabari micie ana betu tukuromba na giteo ana betu bamenyero bari chukuru ende no ba kinya micie ne igitarere arutha itumenyere ana betu wegu mwana na ruthe assignment ira bati kurutha muciari ana wegu mwana muthaka muri kwatugirwa mwana na menyero ni kenda chukuru kirugura mweru kenda bathi kurutha kigero kira bakego baruthite kira kinene especially ba form 4 bachoke ba mzima mono ana betu bari ibamenyero kabisa ni kenda bomba ku report chukuru back bakari wa buraba ingire chukuru bakari na muciari uri mwarimu wa mbere tia kwira mwana kachukuru ruguru nkakera mwarimu bukurutha ende responsibility yaku ta muciari niriku ku muciari jukia kanya kumenyera ana riri bairutha kenda mwarimu agikumenyera ria bagachoka chukuru mwana wakwa gauchokera na grade mbega na gauchokera ri mzima gobora
achiariru murungu na ombiru murungu akari. Nkiripotera waru Juma kumantere chitharaka bitu wa Paul gwakabithe. Ayuthu intere chia mawe Gembe South ni ba mukirete mathagaja kubatethera kire kuritangu gichia kuma kere gikundi gia Zoya Kiaria murungamiri wa gikundi ki Regan Kabere ugite kurina ana baba ingenti kwa baumete njeite guchiumba na ku thirikari ne batere kweja na njara yote thio. Dennis Bugendi harina chio tariria. Zoe igikundi gitikia thirikari indi tiga unikithietie manene maturene kaunti ya Meru na Kinyathara kanithi gukiria kinya thirikari aria kithirite gigitethia ana ntigwa na baria baumite njenesti guciumba na ndi bagutaro ni mangiri 70 na kuna njira ya kubajukia na kubaikia kosi mwanya na nyumene kuba mithitho ya kimbesa na kinya into bia kwambiria ngugi ciao. Regan Kaberia ari murungamiri gikundi giki iji ni ntuku ingi iria baete antu babethi nkrukia ngiri ijiri mithitho na into bingi bibingi bia gwita ngugi ciao na gucionjorithia baria na bele musi na alafu ana bele bou darinya kako kamwe ndora simaisha nako drevi ate ki mono ko manto askuru na maisha nako ntawire kintu kia skuru sa public tawire mono private kora mono mwitonga weta private no bundo wao kwa reta private lainde hukumake kundikia Zoe imbo mono kwa skuru tore itakitangi na ngombe ye musi na nguko cia ko ndethacia indethai na alafu kezoe thai tore munda tukura munda na kinya like munda yu tore na yongi tore ta mucio kuria ke familia tu nyinda bokere nyumba ndeko wa ngiri 3 ndeta ndambere dika biashara kwa kanunu ka kurua chapati na mandasi na sae ndambere dikorua ntiko yarua rende kambore ntobia kombete nditethia byo mbore ntobia sarani itamba na sarani na intobira byonde byendekana sarani na bange baiba kuendelea na kutanguicho na inkodhani yake that kind of empowerment iyonjea kenda wana intobia kuotete mturongi tepo ko bila kutukwa tubwete kuriana ibeu muntu atete watakia wero abwe karungu tebwo ukona wero ko bweka antu iguru kenda bomba kutharira antu baba ingi nayo iringerekano njega iria igwitu gukobwo ni atongeria bathirikari na bateba kithirikari birio ikundi bingi ni kenda kweberia ukianthigurune that kwa empowerment ila small train we no mbecha acha kutanguite bo na ibozo edida cia tukakisha tuku train na tokwambi mbecha na intobinge bia biashara kenda muntu noe aiwa into kulingana bila brakwenda. Dennis Mugendi Weru Njuma kienine kia misetho kia Maua muciini o Maua kaunti ya Meru. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Kampuni ya mitambo ya MultiChoice TV irani onjene ya DCTV na GoTV ntuko ya Narua nethithite ndunga kaunti ne Meru kiretagarira ora kumenyithia muingi gurure ore bongerete channel njeru kiri mubango jwa GoTV value na kinya kwenika magurija mubango jojo kiri GoTV na kinya kiri DSTV. Nicholas Chebare atumenyithia. Tumefurahi sana kukuja hapa Lare, siku tulikuwa Maua. Leo tunasema bei imeshuka, furaha imepanda. Tumefungulia value na GoTV. Tamoro togo katheria na kinya akwendia andikonda achia GoTV. Gikosi gyanto bakuma GoTV kana MultiChoice Kenya baliongite taoni mwanya kuma kangeta Lare mwanka akinya amawa. Sema GoTV! Nikenda bathinambe na kwendia GoTV ino iraba kuga mwanka atha ino mantu mara makuonekana ndeni ya moi maingite na maukenia mtu wonde ora kagura GoTV ino. Customers wanaweza watch all the channels, 40 channels for only 599 shillings. Tumepunguza bei, ilikuwa 669, sasa tuko 5959. Kama unapenda kuona mpira Premier League unaweza onea hapo. Kama unapenda kuona CHAN Sunday Kenya inacheza na Morocco unaweza ionea hapo.
Tuko na kila kitu ya family, kuanzia cartoons, kuanzia telenovelas na dramas, kila kitu iko hapo for only 599 shillings. Bakiuga magori na moima endamite kuma amara marario na ikio nonto bakuria anto ibathi nambe na kuja kanya gaka nikenda bagura Andikonda ino na bathi nambe na gukenera mwanya ororikire Ngo TV. Ndio maana tunasema tumefungulia value, bei imeshuka, furaha imepanda. So hapa tuko Lare, ukiangalia nyuma yangu kuna lot of shamra mingi sana, watu wamefurahi sana na tuna encourage customers wakuja waangalie hii na wapende ile tuko nayo. Kuma Lare Gebe North, Petan Class, Chabari. Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amero. Tukobona ara tukuri kinonto okuthugania makarika jana kugia na kirimatura jetu ijombita kwithirwa jakingia prezo kumantere cha Lucioti arimbirani kwa wasichana wanapenda pesa kuliko mili yao. Ibwega sana prezo na ibwega sana Kirilidia Kitheu Kinya Ogwe na ibwega Beka Mautaiko arigo watoto wasichana wako na tamaa ya pesa ndio maana wanapata mimba. Gucokire nkatho cha mwanya mutegeri rikana kugwatanira na bauti nyumeka gitagate kuraja kiri mubango Juma sako indi nyumeka gitagate kuraja ni mwakwemwe kuma studio chetu cha Were FM kiri mubango jwa Reggae Extra mitagwantinya rikenywa Purity Richard no munaniri wa mativyo tukobonarwa.